Kublai yapi baro aka kerteng bateng tam uji sukris nang penim jungi. Haka nika video ngan wan ra sapi ling bagi di khot Bible sapang kajing sarong pat kajing sungurit. Kumba ka Bible ka ong kajing sarong kawan aswa kajing jot. Kita kajing sarong. Kajing sarong hakatin katelik. Kajing sarong hakarem kabej. Kajing sarong hakayat kajing. Kajing sarong hakajing don jing em. Kajing sarong hakakam kajam. Kajing sarong hakapisa. Kajing sarong wat haba ngimlong em. Tongin long kita kibas ngurit. Nakalong hakanogono kebenta. Nakalong hakarem kabej. Nakalong hakatin katelik. Nakalong hakayat kajing. Nakalong hakajing don jing em. Nakalong hakapisa. Nakalong wat hakanogono kebentaru kiba nyiim. Hakajing jungi maman lagasngi. Hoj wala kamlong kabasuk penginjat akal ti pasngurit. Tongin long gibayai persang. Kenang ba ublay unyo banjalan menti yangi penginjat hakta kajing sungurit. To ay kaput jung pi panpet jakani ka video haduk kebakut. Pangin yo lingba kajing metoy sapang kani ka benta. Pangin long gibas sungurit. Ublay ukular hakita gibadon kajing sungurit. Ublay uai kajing ai. Hagi basno kraw ublay uyale persya. Tongin long kibakier na kajing sengu sarong. Pat tongin long ru kibas ngurit. Pat tongin pet yakini di khot Bible. Pangan sa asya feeling bakan ni ka video. Ka kitab ki perbab kalnong kabakat riu ka di khot kabakat pra. Kajing sarong kalej haswa kajing jot. Pat ka mesti masumeng haswa kajing kelon. Ka kitab ki perbab kalnong kabakadwe kadikot kabar habawan kajing sarong kawan ru kajing lerany Henry bat bos ngurit kedon kajing start ilaru bensem naka Siti Jacob kalnong kabasaw kadikot kaban riu Henry uai kajing ai bakambun nabakumta laong ublay uyale persya ya wasokraw Henry hagi basnurit uai kajing ai. Ilaru bansem naka kitab ki probab kalnong kabalay kadikot kabalay pisaw. Sisa un rikiben yagiba rikiben. Henry uai kajing ai yagiba snurit. Ilaru bansem naka Siti kabanikong u Petros kalnong kabasan kadikot kabasan. Kumju pi kisamla tukongu hakiba kham tenmen. Henry baro tupin Yakub ya kajing sungurit. Yakaban syakri parologi. Naba ublay uyale persya ya giba sokraw. Henry hakiba sungurit uai kajing ai. Kane kabenta kathau ya kajing long jiman. Kum kisamla. Pangilong giba kongu hakiba la kham he khamsan. Lada kiba la kham he khamsan. Hikai yangi menginjat hakal ti kebadai. Tongilong kiba kongu yaki. Pangilong kiba sungurit pa ublay uai kajing ai. Hakiba sungurit. Pat ublay uyale persyaru ya kiba sungokraw. Kamabuk kabamut lagi ba sungu sarong. Ilaru mansem naka kitab Jeremia kanong kiba kendai kadikot kiba arpulay bat kiba arpusaw. Kumne uong utray. Pat ay ba urustat unsarong hala kajing start. Lemne ubakrabor unom sarong hala kabor. Ruspa te unom sarong hakispa jung u. Hari uta ubas ngau sarong te unsngu sarong hakane. Ba usyempang bat ba itu yang pangalong utrai uba le ya kajing le ik ya kajing besar bat ya kahok. Haka kendo naba hakine ki asngu bahakeng ong utrai. Ai bakan nika video kan long kajing mentoy. Pat kan long ru kajing gerku. Kamtam haka jinggerku haka jing mensim. Pangin nangla man syakri ya ublay. Haki nuki benta kibangi le. Naga benta kaburom kajong ublay. Tongin long kibas ngurit. Kasti Jacob kamen kadmau yangi. Kan long kabasaw kadikot kabasipew. To pin penrit ilade hakmat utrai.
te un pen krau ya pi. Keblesibun insa akan du hakiwe pat i video.